namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm kind of like Dr. Stole. Lawa hi nga ta hi valinga, of course. Na Benny Mayengani the president. Hey, beef say win. Yeah, and then of course that update about Shunwan about Benny Mayengani, a different topic, of course. Yeah, so I've been observing, man. Hey, Dr. Stole, hey, you kwata man, the Benny Mayengani, man. Yeah, so before ngana ka the posts lanwa Dr. Stone na Benny Mayengani vana beef ya khale ngo beef ya vona mga mi of course hinkwenu risimi ra mangovo of course aku beef wana Dr. Stone la so aku ndleke Dr. Stone of course ayi humese risimu khale a ntuno ni nga ri kuma njhani ro dokodela hi mina na xinyori hi nga byi kuma vuntlambe yi kha yi hlamula Benny Mayengani eka risimu lero dokodela Mayengani wa ni vavisa dokodela Mayengani wa ni pfatlanya kahle trailer ya Benny Mayengani dokodela yi mfange timhaka because na Mr. Post isungule kwala tiko the videos la ka channel ta vekela link on top comment beef ya Dr. Stone na Mr. Post isungule ku fana exactly the same risimu ra Benny Mayengani ra dokodela leri swo ka vange timhaka mane la yi nga sungula ko kwala yeah ni ta vekela link on top comment mi kota ku twisa context more and stuff like that. Yeah, so ta sungule post yo sungula vele ku nga busy blind so hi fike hi vona Dr. Stone of course va vekela screenshot swo karhi henhla va faka loko at least some people out there sees value in me leswo of course hi nga fika hi vona Dr. Stone fika komisa swona kwalani so a fike va vekela comment ya munhu wo karhi ku nga malaji kwalani ku komisa ku va pfumela na yena munhu wa koho a commenta ka yin'we ya post ka page ro karhi fike ku tsala ku this is why the so-called Xigaza artist still celebrate reaching 5,000 views on YouTube. Of course, I can refer to Benny Mayengani the president because mga misho loko risimu lera of course Rama hlasela fikisa 500,000 views I posting and then a post of course loko magic I fikisa 500,000 views. So yeah, so I continued and wrote. It's sad to watch because Gaza music can't reach other tribes. It's so enclosed. All they do is silly beefs since the days of Penny Penny and Peter Tinnett. To this day, Benny Mayengani and Mr. Post, as you can see, kwala. Lushunga for tsala shona kwala. Lo tlhela futhi yo tlhelela ka minkarhi ya the legend vo Dr. Stone va swi tiva na vona ku vanhu vo fana vo Penny Penny music vo a yi tlangwa na ka ti radio tete hala handle kwala. Na risimu of course so fana ra inani Dr. Josh Rima ya mlumano si vo tala va ta va kha va tiva ka tinxaka letin'wana and a ku ri beef still that's the worst part a ti tlangiwa tinsimu letiya swinene futhi minkarhi leyi kha ti tlangiwa swinene minkarhi liya because swa xihlawuhlawu a swi nga promotiwi ngopfu nkarhi lowu a ka ha promotiwa ku va ku khomaniweni a hi nga se tekeriwa ngopfu hansi hina Vatsonga leswo hi ze hi ndlo hi fikisiwa ka level yo hi machangani leswi ku nga rito of course rora hi tekeriwa hansi and stuff like that so beef khale ngopfu yi ri kona and then tani kha ni sample of course I'm doing a sample yeah yin'wana ti comments yi nga hi vona yi tsariwini kwala hansi ka post ya Dr. Stone so the beef hinkwako ti kona yi kona beef yo fana Khuzani na Mthandeni yi dume ngopfu beef liya ya le KwaZulu-Natal yi dumile like a hi beef yo huwa futhi la a makumani at all vakumani at all it's extreme vakumani yi kona beef of course yalo Makhadzi na Mukosi naswona swona swi tsariwini na swo kwala we know na uvela ka beef na i beef yi extreme mi nga mi vona na video ya Mukosi of course ka rhoketela Makhadzi after xiti i Makhadzi from Team and stuff like that the beef the gone and the beef kahle a va ri kona vo AKA na vo Casper Mnyovesi mi nga ma hleketa minkarhi liya ko vanhu swi landeni ko swa hip hop but na ku yi va yi ri kona the beef ti kona everywhere so beef hi yona murhi wa music ngopfungopfu music loyi hi va okay wu considera ku hi wona wu va ku khome genre yo karhi ra mhaka leyiwa so music wa hina a wu va enclosed swi contribute of course na population ya hina a hi yo tala ku fika kwalano loko a hi yo tala ku fana va Zulu obviously a va ta tshama kha va totela music ya hina vanhu mara tin'wana tinsimu ti fika ti break into the market yo fana vo va heke la ka mi kuma ku va kha ri tiveka everywhere ra tiveka everywhere risimu leri fana leriya and then hi tanele ka hina si ri kona ri ra teka leri
ya tekateka we know it rin'wana ra ti-popular songs ri dumini swinene ri breaking into the market award that enclosed tin'wana ta swi kota va of course va kha tihoma but it won't be that much hi timhaka obviously ta population ya hina lomu ka valungu I buy everywhere lomu ka valungu of course I buy everywhere and stuff like that yeah ni nga mi swi voneni so in overall music ya hina of course wu va wu ri traditional in most cases mi ve kha hi ba ngopfu the-traditional music so traditional music a wu fani na house so vanhu vo fana vo makhadzi kota ku break into the market hikuva ba swa house i ti-house letiya va ti baku letiya that category house in overall na mapiano swona swi tala ku va swi break the market ma yona mhaka leyi so loko hi kha hi languta vo Mthandeni leyi va tele vanhu lavaya loko ku ri va suka KwaZulu-Natal even then va tlhela va ri Gauteng va tlhela va ri Mpumalanga mazulu va tele ngopfu hi swin'wana swilo leswi hi fike hi swi considera swilo so mina ni vona ku comment leyi Dr Sithole so fa va nga hi vekela laha ni ku yi kaneteni hi nge zi yi heta no yi heta so I don't know what's happening. There's a very wise man in Xitsonga music fraternity called Dr Sithole. If that man advice is listened carefully, Shigaza can grow. Leswi nga fika tsala swona kwalano of course ku na swo tala swi va swi ri questionable a ni kha ni languta some posts vele so a ni na ku tinghenisa ka ngopfu ka swona me so he also wrote Benny is an egomaniac and he will not change leswi of course nga fika tsala swona egomaniac obvious ego ana swi to swamisana and being prideful and stuff like that leswi nga fika tsala swona I think we are done with this post we can continue yaka the latest post na ku ya sukaku vele yi nga ze ku Master T swa ku bifili ya hisa nghena yeah so he wrote congratulations Lekere Stylist and all the featured artists on this track. Song of the year a yi vulavuleriwi and hambi yi nga voteriwi yi tikomba hi huwa na ti-streams 1 million views mimiyete huwa vafana va mina i khale hi twa ku vanhu vo yimbelela a va se tswariwa so leswi nga fika tsala swona kwalano so ku hi Dr Sithole vele loko kombiseni ku hi vona ku vona ka vona ve ri yona song of the year Chooser yeah by the way ta kha hi vula tani congratulations to Lekere Stylist J John and also of course Papa Rlan for the views leti tele ngopfu too much va tirheni swinene as you can see ri sungule ka 1 million views i mhaka kahle swinene ha va congratulate for leswi va nga swi endla as you can see leyi se yi le ka 1,31,000 views yi le ku pusheni swinene yin'wana ti-tracks ti nga tirha swinene eka lembe ra 2024 mi vona mhaka leyi because obviously loko ku song of the year va vula ro risimu ro tsema lembe la ku hi vona so swi va kha swi ni that views I mean the votes because we never really know ma swi ta one vula leswi it's because ni ku swi voneni mina ku munhu wo fana yena se i le ku pfaleliweni handle I've been observing it khale ngopfu yena se sweswi i le ka 4.2 million views ma swo a ku le vuleni nchumu hi swona swi loko loko ri impela Dr Sithole swi a swi ri junior a va ta va khala le hensi a nga ka 4.2 million look 4.2 million views xi tirheni swinene congratulations hensi i tirheni like we've been updating about this track se khale se yi le ka 4.2 million views so loko ri impela a swi fambisana the views guys a fuku tsema hensi hi yena song of the year loko ri sweswi loko ri impela a hi la ku vota hola ku vula hi nomo mara mhaka leyi hi sweswi fika ku swi hlupha sweswo hi leswaku loko ri hi la ku vota hi nomo ne let's just give it to hensi hi ku ni le ku swi voneni mina as Master T ku vhevhe mina ni fike ni va feka swi swa mina ku i le ku pfaleliweni handle ka le ku langutisiweni na risimu ra hi ra tekateke le ka 4.2 million views yeleyo a hi sweswo ni chasa hi sweswo so swi la ku voteriwa kunene hi nga decide hi nomo simply because maybe ku na ti-anger to karhi hi le risimu 4.2 million views even then of course hi kha hi yendla ka that section ya le hansi leyi ko nga na beef of course to Benny Mayengani yeah so he wrote 1 million views mimiyete huwa vafana va mina i khale hi twa ku vanhu vo yimbelela a va se tswariwa of course ku boha Benny Mayengani yena Benny Mayengani of course a tshama kha vula those remarks lo kha chinga yeah we know it's him so clearly Dr Sithole vo ka nyimpi ya vona so unfortunately va kha va tirhisa ti-artist tin'wana such as vo J John so a mi ta kuma swi saseka ngopfu lomu kuma ku va ku ri vona maybe va kha va humese another track ka minkarhi ya sweswi even then va lwa hi yona than ku va va tirhisa vanhu van'wana because loko sweswi mi kuma ku somehow va endla mistake vo J John va tinghenisa ka beef leyi swi ta vava ngopfu va na mhaka leyi so va fika va kha va tirhisa tinsimu ta vona than ku tirhisa tin'wana ta artists va na mhaka leyi for example Dr Sithole of course na ya ku humesa an album sa a hi ta expect ku yi va yi kha yi tirhisa yona album ya yona yi kha yi lwa ti-battles ta yona hi yona
ma vona mhaka leyiwa ya ku humesiwa hi songo va n'wi challenge Ben Mayengani wa vanhu because ya a ni na ku ta ngo swo compare hi ku a ni la ku compare na album ya Ben Mayengani na va Choose mina personally so but I'm just saying ku ri hi ku na yona yi humesile an album I feel like a swi ta swi ri kahle a mi kuma ku loko ku ri se yi ta hi nyimpi yi ta hi ti-track ta yona hayi leswi mi fika mi kuma ku tirhisiwa munhu un'wana ku fana leswi of course ti-fan mi nga mi swi voni ku ti-fan tetiya sa mi kuma ku va fika va tirhisa Choose leswi nga fika swi onhela project ya vona so like ku fika ku tirhisiwa tinsimu ta artist a ti yi ti-artist tetiya ti nga ku loyi ku fana na Dr Story swi va loko na Ben Mayengani va lwehi tinsimu ta vona loko va nghenisa va Jay John se va onhela va Jay John vona mhaka leyiwa hi leswo swi rhongo because sweswi va va kha va susa nyimpi na valekeri na va Jay John like a swi hlangana Jay John i tirheni swinene loko vo congratulations on 1 million views a swi ri kahle ngopfu i tirheni swinene i tirheni swinene so hi leswo swona I Choose hi yin'wana the biggest tracks eka lembe of course ra 2024 yeah a ri fita ku va content of course yo va song of the year so of course ka Munghana FM va fika va tsema hi mase wa thawula no yena a yi fita of course but a swi ta swi kahle loko ku tirhisiwa ti-votes na mhaka leyiwa ya hi leswo so ku ndlela of course yo ku paintiwa Ben Mayengani bad for no reason ku ri ka na loko hi cheka ti-beef tetiya yo sunguriwa munhu wa Xikwembu na yona Dr Story yi n'wi sungula i Ben Mayengani mara se yi rivele swa kona mara guys yi n'wi sungula na yona loko ho vutisa yi ta vula ku yi n'wi sungula Ben Mayengani na yo hi beef loko ze ku ma swi vona swilo swa kona a ridzi and then of course ya ka Ben Mayengani ku busy blind le ka yena ku busy blind ya a hi vekeni video Amanhã. Não é que ele fala isso. Amanhã. Ben Mayengani so international mhaka kahle swinene ku loko phushiweni mhaka Selina a hi updateni mhaka Selina already a hi updateni I believe so ku na ku yo Selina ya a hi updateni I think so ku busy blind swi komba na ku a nga tshama u nga ri khale musi loko ni kha ni langutisa Selina phela ku haxota swo tala a nga tshama a nga ri ka ku swo tala loko za vekela inani ti-tiles hansi ta hetini ku ti-ceiling ti vekeriwini all over lani ku xota ti-tiles ntsena once ku na ti-tiles wa ka tshameka mara swi ka tshameka musi ku ze ku va na Selina mara se ku va kha ku tshameka munhu loko ze ku va ku na rivante ako ka ku tshameka yo ka yi nga jangi mara nga phanda mara se ka tshameka leswi ku nga xiswona sweswi so hi leswo loko ri amukedzana se kha bani ta kombela mi tika subscribe